Yes, this is the line, no? Right? Understand? Semua potong dia. Kalau serai, simpan makan. Kalau rumput, buang dia sebelah。呢一個之前係野草同啲香茅生埋一齊，一個放假翻嚟啲香茅俾人偷晒，夠熟咗啦呢啲，一年噶啦，所以咧就要斬出嚟，食晒佢。買咗呢一個3合1嘅茶晶期噃，因為比較方便啲啦，唔使我每一次都要帶3條唔同嘅旗噃嘛。3合1真係輕啲啦。跟住而家呢個盒拆出嚟咧，係可以將佢分開分類啦。呢個係屬於塑膠類啦。但係呢一種塑膠目前為止喺我國家係不可以回收㗎，因為佢係脆嘅，一咬就脆嗰種。軟嘅淨可以回收㗎啦。咁呢個紙盒就可以回收啦。但係呢度有一張塑膠嘛，要撕出嚟啦。咁我以前鍾意做手工㗎啦，可以喺入邊擠一啲嘢。呢度係一個窗口咁樣。但係而家太多咗啦，太多係一定要將佢撕出嚟攞嚟回收。如果唔係屋企就會等好多雜物啦，所以要將佢撳扁佢。呢個放喺紙皮類度回收。呢個肯定係唔回收得㗎啦，只可以抌啦。咁我就盡量唔係抌啦，收住喺度，收藏一堆起嚟，攞嚟再使用啦，攞嚟做一啲創意嘅作品啦。咁呢一個膠圈係頭先係綁呢一個 cable 嘅，咁呢個膠圈係可以留低嚟綁頭髮啦、綁嘢啦，因為佢係有彈性㗎嘛，呢個膠圈有彈性嘅，睇到冇？呢個可以再使用，呢個亦都係唔可以再回收嘅，因為佢係屬於係喺我國家啦，係唔可以再回收啦。佢係屬於係脆嘅嘛，我國家唔可。暫時我國家係冇廠商要回收呢個東西，咁只可以抌啦。咁我一般上攞嚟再使用啦，我攞嚟再使用嘅，到真係冇辦法啦就抌啦，冇辦法啦。喺抌之前會再使用啦，再收埋，再使用嘅。呢個肯定係可以再使用嘅。而家我就攞去嚟我其實要用呢一個頭嚟充我嘅平板電腦啊，冇咗電。我一直都好想學水彩，但係呢條路咧其實唔好容易。我一直好想學水彩，但係咧呢一條路咧其實唔容易。我啱啱學畫畫嘅時候咧，老師同我講，我嘅顏色筆畫得仲靚過水彩，但係咧我其實一直都好想要學水彩。我跟過2個畫家學畫畫，但係咧最後都唔成功。我同你哋講，我係想學水彩，但係可能因為我太少練習，所以最後都唔係好成功。跟住近排咧，我就識咗一間青旅嘅老細啦，咁佢肯俾我同佢一齊去寫生啦，戶外寫生啦。咁樣我就終於明白咗個技巧喺邊度啦。跟住我就返嚟開始練習啦。呢個係隔咗15年之後，超過15年之後嘅再次開始我嘅水彩練習啦。雖然唔係好好啦，但係算係咁㗎啦。畀少少時間我啦，仲係唔夠立體。呢啲就係基礎功冇打好嘅後果啦。而家終於明白基礎功嘅重要啦。我會繼續好好嘅努力學習嘅。
多謝大家。而家要將一隻，而家要種蘆葦，所以咧就將啲泥倒入去先。呢棵係，yes，呢棵蘆葦係單位搬翻嚟嘅。單位嗰兩棵蘆葦生咗好多蘆葦 BB， 我就搬咗一隻翻嚟。我特登買呢一個雅雅花盆，覺得雅雅花盆感覺舒服得多啦。嘅，yes，係之前種嘅，呢種係冇斑點嘅，冇斑點嘅係食得嘅，可以整糖水嘅。呢一種就係有斑點嘅啦，呢啲係唔食得嘅呢啲。啲水落去，倒滿佢，呀，拌一時kali pertama kena banyak sedikit。而家我種呢一棵係冇斑點嘅。呢一罐係我洗米嘅大糖水嚟嘅，呢個係冇劑糖冇發酵嘅。但係咁樣即係出邊一個樽應該都有發酵少少嘅。而家加少少水去整稀一啲啦，跟住攞去淋花啦，當係肥料啦。而家叫自己幫我淋，將啲米水淋去花度。先嗰一桶已經淋晒啦，而家再溝多一桶啦，就係對半啦，一半水游水，一半呢個第二次嘅洗米水，因為呢個係冇發酵㗎，所以可以對半啦。如果係嗰啲發酵過呢，係一瓶蓋對一桶嘅水啊，大桶啊。Kakak suka tanam pokok? Ya. Itu serai di bawah lili itu sudah hidup. Nama dia apa? Lili ya? Hari itu dia cakap dia tanam cili tak boleh hidup. Cili susah sikit lah. Susah mau jaga. Cili susah mau jaga. Serai lebih senang. Senang loh kalau serai itu sudah besar. Ya. Saya tanya dia, Lili kamu kecil semua kakak sayang kamu betul? Dia cakap ya. Saya pun sayang dia. Ya. 而家係第三輪啦，差唔多用晒啦呢一桶，收咗3個月㗎啦，應該去溝4輪，可以溝多一輪。Dia datang tempat saya tanya dia, mengapa kamu tak makan? Tak mau makan, dia. minum air saja dia. Nanti datang di rumah baru mau makan. Dia balik rumah makan loh, satu hari ya, dia pagi pun tak makan. Dia mau makan. Dia boleh tahan loh. Ya. Kalau saya pengsan terus. 因為之前有一個16歲嘅妹妹咧，佢嚟呢度幫手執屋企啊，佢係冇食飯嘅，一早餐又冇食，晏晝又冇食，返到屋企淨食一餐嘅。我同呢個比較年紀大啲嘅姐姐講，因為佢哋係住埋一齊㗎。呀。You nampak limau saya? Ya. Oh, you tahu kah? Saya tanam dia 8 tahun baru berjaya. Sebab itu Rama datang makan daun dia. Tiap kali baru keluar daun, semua habis makan Rama. Lepas tu I pakai jaring hitam tu. Baru berjaya. Tunggu dia 8 tahun loh. Susah mau tanam. Paling senang ialah serai. Boleh buat 1 kali lagi.
呢個黃薑大概種咗有超過半年啦。你睇佢啲泥已經係好硬啦，就係透唔到氣噶啦，好乾，跟住就係冇咩營養噶啦。跟住呢係新泥啦，你可以睇到佢係好鬆嘅顏色，同埋個濕度係好適合種嘢啦。呢一個種咗有大概三四個月啦。呢一個Mulberry， 3-4個月之後，佢嘅泥仲係好肥嘅，好有營養嘅啲肥，睇到嘛？咁啊色水就係靚嘅啦，唔需要再加肥嘅。呢啲係直接係大概係有7年啦，呢啲係7年擺咗7年嘅自然土嚟嘅，直接喺嗰個地下度挖上嚟嘅，仲靚過出邊買翻嚟嘅啦。咁呢啲咧就要倒出嚟打碎去，再堆肥。